Pemirsa bidang pariwisata Ring Bali Kejan Tenang Pacang Mawaling Limbak, Bali Kebausang menados destinasi favorit wisatawan mancanegara. Untuk kahanan punika, Dinas Pariwisata Provinsi Bali ngerencanayang nyinahang branding work from Bali. Branding inucap medal sangkaning wenten nyaning branding work at office miwah work from home rikala pandemi COVID-19. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini sajroning webinar era new normal pandemi COVID-19 untuk tema manajemen risiko dalam peningkatan produktivitas pekerja yang tenang pisan widang pariwisata Pacang Mawaling Limbak napi malih Bali sampun mau upaya becik sajroning nambakin COVID-19. Satios punike protokol tatanan kauripan era baru sampun kemargiang ring 14 widang. Taler Pulau Bali madue rumah sakit rujukan sane Mersidayang ngerawat pasien COVID-19. Ruang isolasi Taler wenten nyabran rumah sakit rujukan. Bali kasokong antuk pepitu laboratorium sane kejangkepin antuk ororas piranti tes PCR sane presiden nguji kantos kali tali nanggu pitung dasa sampel spesimen nyabran rahina. Sane mangkin pemerintah kanton maupaya ngemarjang langkah pemulihan. Ring tatanan kahuripan era baru pariwisata Bali kautamanya ring 4 elemen minekadi keresikan, kesehatan, keteraptian, miwah palemahan. Satios punike pemerintah taler ngerencanayang nyihnayang branding work from Bali. Branding puniki medal sangkaning wenten nyani branding work at office miwah work from home rikala pandemi sekadi mangkin. Work from Bali krama presiden mekarya antuk gadget memodal wifi sane kencang. Selanturnya nih pariwisatawan presiden mekarya saking Bali antuk pemandangan carik miwah pesisir sane ngulangunin. Melile cita sinambi mekarya puniki branding sane terus kasih nahang pindah ke usaha limbakan pariwisata Bali. Suardika bisnis Bali